pia o pupu na pu osie pu ni mpanimpu opani popo wa popo ni bina bodwe se eyenwi nko abusua na de mo ha na aduana ba aduana piesie kwa me boama kwati akuro oso ubema so ente so be wa brempoma ene kwa me abroko achin mwoso asampumburu so de hia woni wadwale asampumburu ama ne ho apum omontokwa we be ya afini ena da wo sa me de beba na de abe na si anim wo abe ubelus no ubetutu abe na be no sna ni enu no etienu abe ni neyi obetutu ni nyina ye di so repeti so ma no mumwa ebe na ye bebu no ye nkan ba dodo o bebu na mu de obetu petetu de ye be kan audio na piesi abo bere medi ena de konkontia odefo na no opani kwesi boy adodode na na ma na do ena kwam bia so kroma beda fatia so pia o etu e dia mi hwe ka o mesemo mo anka sese abuoku siese na bedafo ne nyenwa etina mo amumua ebe no nananom mo sisi bi nhyira mo ne enko odefo ba yema na afombo ko de miado ena de se madam fumla nim ni bi ne kai osi prosi ni bi o hawo hwe no o hawa ojeje na ko my lord wani ojeje na kokko ene de wa ya boa kasa obi anya o hwe ene de wonya bidu de wa fa boy kwa de obetu bo na me ahwe ka so ne te katamati na hu dai na hu hwe pedifo se na ye so dai ase na fo so mpre dabre wani nkuma ana so nyewa bi na me na fo mi so from aboni de da ko so ya ne pitiri from aboni se intention jo ano wa o se o kete wo kwan eni nyam beti aso wana aye from so ba mi so what's any coming from abona yemodwo nsati na empire so enukre enukre ti te gebre wase sponsor mi na menwasa emadusa na bemu ase ne se true kwai otunda wa nyi ta se bi ya janai pia ti mama so se na so mempene mama ho ati na bi na pisi kwa mboma kan mpacho besi akonko ni manyima so dwi enukre ano brebre ohoi e ma ba to oni ati ni apota ma afi won ti so libom ti bidiu sanete okwadwefo na duane die nye ye se ni nsu no beti anu gona so okwadwefo ni di kana kwadwere ho na eni hadi nkoni enukre so okoto se okwadwefo ogina wi aso da mana yiko na nye bia wi ese no enukre ti wa ma wani anso wase onwam kese bi kwata wudi ya kwa biteji abasa akwadwese mti na patu pre odama ba so habe beko bi ye kwani kwa minim mti na patu pre wa hu prebuo ye me kwa bada ma no me kwa na memba o mtiri me se dompe sa bompe na dompe se simpa ye nya bompe dompe enya o be fa o yere wo tiri na se be ma so ntwa da fa nya ne be ma o ne o be fa o yere o ti twa ma ne banda won sha kwante ti me se patu pre etu fa afritu fa be sin fa o sim twemu chi bi na se wonyina ma ne ta bubu ati bubu amane madi ye geto me ho na me kwa bro kwa so me mabusu ya pani chicha fosu wonya ne ba bi ko ne ntuma ya daka mkrampu mi ko yiton di na wo ntum mi yusu a ntuma no kakra di achichi bi kroma ana aso ma mi yusu an ntuma so yusu an fa ba bi emre na se enwura so epe woni ma hwa ana so wata adi ba me ti bibi kwa mboma ebi ne ni ba ko wa na desia mesi da mana ko fa ekwan obi ko fo anocho fa so ko ban obi ko botu fa ma no ko so an freme na wo kwa me abro kwa meje ba ne ko fo ko buo ma oni bi ko bodi kura ma ni te ni kuru be mi ye wa be hu die ma me fa bebe ma abe o se ne domene ne papa mi ni ti ba me so se abe nkwan ho fa so bi ne mo ti ne ti be wi se ne so abeso fa so bia no praye abeso si timpum ne mre sei sa na te opru so ne ho tire no abeso ado no pata men kenso ba me ti ma me so ayi ba kuruma ne firi betwani nana okuku ba ya beni bedi etu so kopa bibia di na osi o tire me wo men kenso so wo nkwa ba me ti obrasha se kusi na bi nye kwan bia wo kwanta e do sonson se wo se atrichi ye sen kwase ye ko ku afọ bọ no se eja kuafo nyinchele ne firi so mo ye funu ti atrichi nya pite bi nya so ne nya fa so mo problem atrichi o se aduane wie edi ya nti na se odi aba na achi abebe di na boso obi bodi a odi abebe box no sa bodi ka me ko boso na bi ni so enso mansan ha ba de kwa me e bo do ko nchechiri bodi a fifi bodi e na me so ba ase ati se bodi ase mpa ba da enukre me se be enemu ni se de bebe tampo enukre kwa me abro ti mami so si enku kunafo ye so ko hwe kunafo enukre wo se kunafo ase wo se wo mi ni ti mami so so wa ro ba kunafo no ama ho mo de ni kunu sama patwa da pa na so ko ro kunafo so no bo se ya le kunukun ade bi ese do so e class agent from say wo do me nyansa na yi na bi oba e be so me ati bi edi ese so je se me mo bi ese do e class agent from ye de ni hin ofi ese bi eni wa bi so me ye re ho na bi ma bi mu di woni sina betire so wo di we ya ye so ye no na nya che wo wi akoto na se wo mpese oba ko ye so na so ya meseme mi ni ye kwa ya mo san de fata kuntunkuni na wo ko ye so no amo so ati si se wo tweti
enti mimi o nya so abode so na do ya sekane na wo aba fie nko o sa to tra foto musu so aka men ko mimi enti mami so Kofi Agyen go ti mi je nkwa ti mami fu ho a wo su abusu afa ni ye no nya na fa so fa meka opani tutu ka no ntuaka ayi ofa blaki o se o kwase sika ne de se kuru mimi aso kwase ni so na guragu na sa kwase aso ogina otwa be wonso hodin sese be fi o kwase a eje mi ba ne pe kwase asa jase o kwase ya onu hwepra do kura to ase de hu hu no kwase ko kisi kire na utu ne so de man akọ bi sanye nse maka jesu we die enya na enokre sa de te ti kwa bro kwa na onu mesia na atenkwa na na menu bru ate mo so de kura me ti asuru ho me fante osu ho mesa frempo ko to bru se magara se pu so ho pu kan tankra tie konkontia atworudo obi ti pre ka se pri na na me say so bribri tati oso nu atema se abode nse fosu abakwa ka da de to konko sa de ti ebe yi se ya sa tin to ponko ti ne se so oso twen oso mo se twen oso ma me hwe twen so mi ti ba me so o ponko kwadefo ni wura tene so alo se fo ma bi ani uhu atwenwa mo bo a oda gwankom kwa mi asa asuru bo so fo mu pire nu na o kwa ko mu yan kwaje de sika nkodo e kwa no ni ibu abure onu ya pempa ya abure se ba kwaje de sika no ne se na egunu aso kokko so esa tare ne cheso ni pa etu ti me se okwasea ana okose ne kodu e wa do impa se wa ti ma me kunchire na ntina enu wa guru so rahema ti bera sko piensu piao za de te oba ono abawe ono oso nkule ni twa kwa ne nche no hu pratwen ko awo ti ma me so se o yi be ba hwe na hu sa de te se o ya le so no wu na nche so mu bi mu na bi na piese kwa mo me se me ne sasa bro samba twempna awo mpana ba enye mo tie obu achaba na mi tie ko du beti nsi wo do de sasa bro samba ba afia wi an ono di mpu hwe ba ma me ti me se sasa bro samba pro na me na twempna awo mpana ba mo tie obu achacha me gudu su je ba bi anyanko mo so bona pesi na ono bro samba tutu ya ko mo pete ko se to bianfo asore ba o se ne nyanko fo bo so o to abo ya nka se me dwane akotito ti ma me e bo se to auto na kene se nyena hin se ba okwa ho bi man so za de te kube ono so wo se ho ye so na santina se ofiri so ba na ono guta na biane iguta ni so se guta na terpra wa mi ti ye pressure na ko sina senken ni tena bia e ma obesi kubesi apinfo fukrumesi hokwa kwa mi anzo apinfo de fruit se ko digu okofo obo wasan de sanse odi umpa bro nipa mienu kwa mi wo ti ma men enso se ebra ananse onwene ba ntim jakari no wana foto sanfo ebra ananse enwene ba ntenkuma no ntim jakari wana foto sanfo obi ni mu kwan ngwa fa so fro sen no kwa mi ti ma men so se ontutu di de bonne so campa so se ken tutu so asi to hwepe ka bo nya se bia na de bufu na se atu so ekuni wura wo de monya na be be kan ko and ya na se atwun nya empre danta se wo fa wo na se bi ntutu be si wo ti o ha wo ma to pamu ne yedin and kura zu enfa masan atopa mo se cheni bi na ntafo le na si so fa ni kwa mi ti ma men so enso se nsu abiari nsu do se premfa ni pa and kura na se abiari for so ansa na nsu fa to ban so so ahwefo mo mo a so enko su ko hwe kwa mi ti adwen mu ne yakua mo nye ne adwan and kura na se adwen so be wudi ni ti atwerebo adwen no amone bra yi kan da bra nu kachi sa sa na ti na me se nya de adwen pele se da ho ja so bibi no se ma ye mo chire ma mo fa and kura ti adwen tachi o se o sika o de beto ta fa ke so de to bra su ta kwa mi ti ma me enso se bibi ni ayo o se interfere da bi interfere o ku ni fo na ba ti de ti nya to ni na wu ahia no beto kwa ma kwa be so ne mo fe ni agro wasa so na hini chemfre ya o se ne de ma yi ne me na hwetu ma bom sei o ati pa ya ri sa priority up na o se ne de ma yi ne ma ntwea ko ni pa ni die wo so be wu na be di akono be kwen buru atwedwe na ko hwindro ni ya bia antimi ambata kwa mbo ma ya o pede ho asem no ti na me so se be kwen be ko sunya to ko be no pata and kura me masem ye di ne do wani mu nya kwankwan ni ase kwa na bro kwa di ma so be ma wo bra na su ya fa be ma fa and kura sa da te be ma so hwi ase be ma so hwi ase enye na bi ya no kwa mi ti na bi na piese kwa mbo ba se bu be ma mu abro fo bro be na ke ma ma wo so say a person who hold a good material always push high no food you have any piano see bro I mean see if you don't take part of the struggle you will never appreciate the yes and bro also yanko why me tea and disease attack the crew if the same disease attack the watcher was dying no one was getting this is attack the crew Kobi ni Kobi. They say a blow inevitably yours. When Kuli receive at all races, extricate you from further torrential hostilities. To true we are getting them. Alan, aba in bu sabe no. What bu sabe no? Who will say? Aba da. Mo kai. Yo udi nya boche for the viewers. Pete to abo ma mon kanche bro for us to pete to we dia. Ye nyina adwen ma so dia. The tell me say dey bu sabe. Come na we see radio say ko si yi. Yes, I let you kwa bro I me say
enye da abeto obu atwa so fra na na mfifi besi ade ne ba fe nso to wase bo sa na tie he ejemrem tie be we zenso se o sin fifi na nsi ana e friend gere ba me ti mama so se aduane se ti ne ye ba afunu mi sa na tie he me say se woni waba sa sabone aka enka se boja tisi go onposo ne enko kwa me ti mama so se wona na e ka so enya mu se ma me beautiful flowers attract butterflies in real friend na twetwa for franto kwa me ti mama so se e kwanche lucy cannot politic ba one mind kwanche lucy nyo for puri me ye pentecost ni nam nim ba bri mu dia ma fa enko twekunkrum me se o sa ka fo nguma eti du ngotwe nyim du ye se eniha e ma empuna enu na eniha so e ma dan tutu kwa me ti mama so mo de bobu so masem sa na nu sa so nyina mu okwa so nyina na ti asem utie mi ti ma se makobum amako ya esese na sabo bi ne ma etimo sa de tie na me se dia makoko na ni ontimi hohoro me enko no ntete nhira wa utie ma me so obe ma on pa hoton o ti ahon wa wo poji makom tie me se kwaku mensa adubiasi ni kwaku mensa o bread mpimpu mo na so don't ni yiri moto mu fu o ne se na keka e ko ho ko show se mo amu kan dia ni na be ko adubiasi na mu dia ni odibiasi fo ye no kura na munya no mai sibi che ne ko ba me so se obema so de amemene fe e so yira mo asi mo de tomate sa na tie me se o de fere cha dia ko fitire kusu you kwame utie mi ti mama enso se tomate se to no nyam enukre sa na tie na sasa hwenie sam pro so atoma woro enukre kwame ababa wo so na to fu di twabra te kwampoa wo de atopa ne yina me se so hu sa ababa wa bi ana ba sini ababa e ko na se ne to so na e chere se wo be manu scabla ebe we mu jitum me de men kan wo hwiro etimu famra so hu se ba sini ababa wa e ko na se ne to so na e chere wo se wo be manu scabla Mesi mu asem na bro kwa ka we fanya bana ya fa ko ebe ko be mu we ba asibe ni tie asem na ba me achekwa me kuba tu afia se masara fo atwa ni mo hia kwa asem nyotu be no better asem na ba ma de to ko se age ni ma ni wan na ko pete nya na fa ni abro no ma ma so se ansa dia se chibe bodu na man pa fie se ni fidi achi wa asa na se de do no so se mo tu mu no so fifiro kwame utie mi ti ma men so se ebi na fisi kwa mboma me se wa na kese aduchira woni mi edem enukre sa na te na so bro ni su ko nukru ma yankra no kwame ja chire kuma janya hayo shema ede twekongru ba na sa shema na edi tuo su ba kwame ti ne wa fa o yere jana ma oni wawu se ne wa fa na jina ware no woni di wawu ma men ka se mo chiro na be ma ono so no yira twempra pe no so ko tu na jana so na hu ni be ma pe na ogu ofu tirim enukre kwame utie mi ti ma men so se obema so sen ya ense busu akuma obi homi fo be ni obema so ne jesu be wa bre mpo obi sun fa nsi ne bu ya fa kwa nche wa tansan san ya me ponti amwa ntu mo so tansa ana me kuma dukro mu mpo kwame ofi ayi kura emre ni so before be ira ya na ye freu sa esi kura tumu ade ya ntia kan before be ira ya na ye freu sa ndete na se ne store ye free ma de so yen sisa wo okay fa mo tie me tie ma me so say ebra den chama kwata bisi biri enfifie na obi konfo anoche o le nchichi de ewe tie be we say so kwa bro so biri konfo anoche so nu say asem betime fa kwante nkura say akobo so man prenu kwa me kenye jamanti bian kayafo na say na nu say asem fa kwante nkura say so furu biri konfo anoche ka bo gian tonton pia sa na tie be we say na say so ohuru ya to krofo jamanfo ama okoti so oba akuku oba akoko okuku eno no why kone yentu kwame utie mi ohuru ye ko se jide kan so kwa pia wa bushafo ye ya dwobro ye de ofedi kan esi hanom na sa bredi ye twa ye ho ni akofan to sumi ntebusu abe home ye abusuan beji obeji ahome nti efe to sumi nu ne ba ye be kwa kohwese ya mpa se komponchia atupetetu e wa asem na obu ye no ntina na no montwen na ntwa ye homre etwe ho abasisi ya